كداب آل فرعون والذين من قبلهم حال ددی کسانو پشاند حال د فرعونانو دای کسانو چې مخکې راینو کذبوا بآیاتنا دروژن ګڼل هغوی زموږ آیتونه فاخذهم الله بذنوبهم نونی ولله هغوی لرا په عذاب سره په سبب د ګناهونو دای والله شدید العقاب الله تعالی سخت عذاب ورکوونکی دی قل للذین کفروا ستغلبون ویا کافرانو موجودہ و تعذر دیتا سبم کمزوری کڑی شے پا دنیا کی وتحشرون الى جہنم و بیابغن کڑی شے جہنم تا وبئس المہاد و بد زیتیار کڑی شے الى جہنم قد کان لکم آیت فی فیتین التقطا یقینا نشترے تاؤس دپارا نخد عبرت پائے دو ڈلو کی چیو بسر مخامخ شل ببدر کے فیتن تقاتل فی سبیل اللہ یو ڈلو آد ایمان والو قتال کو دا اللہ دین نوچت والی دپارا وخرا کافرت نوبل ڈلو کافر یرونہم مثلیہم رائے العین لیدل دی حغیل را دشن خبل پلیدل دستر کو سرام واللہ یعید بنصرہ من یشاء واللہ تعالیٰ کلکی پخپل مدد سرا شال چوغاڑی ان فی ذالک العبرۃ لأولی الابصار یقیناً پدے کشتا خامخال عبرت خاوندانو دپوئی لرام زین للناس حب الشہوات من النساء خیست شدے دپار خلقو مینا داسی شدیز ریواری شازنان دی والبنین و زامن دی والقناطیر المقنطرہ و خزانی دی جمع کرشی من الذهب والفضہ دسرو زرو دسبن زرنا والخیل المصومت و سنا سعرب والانعام و سعروی والحرس و فصلنا ذالک متاع الحیات الدنیا دا ټول سلګه نفع د ژوند دنیوي دا والله عنده حسن المآب والله شر خاص غسرا خست زید ورګرځیدلو دې قل انبئکم بخیر من ذلکم تو آیا خبر درکم زتا سبډیر غور سره د ترشینا للذین اتقوا عند ربهم جنات دپار دائے کسانوں چھ تقوائی بگیم پنی ضرب دی جنتو ندی تجری من تحتها الانہار بیگی بالاند دائے والیم خالدین فیہا ہمیشہ بیدی پائے کی وازواج مطہرت و بیبیان دی پاک ساتلی شیم ورضوان من اللہ و رضامن تیابید اللہ دا طرفنا واللہ بصیر بالعباد واللہ تعالی لدن کے اخبل بندگان لرام الذین یقولون ربنا اننا آمنا اغا بندگان چاہی وئی یا ربا منگا ایمان راوڑے فاغفر لنا ظلومنا نبخنوکم تدگناہ نزم وقنا عذاب النار وبشتم عذاب دورنا الصابرین و صادقین دغن نیکان بندگان صبر کا ان کی اور اشتیاء ان کی والقانتین و پورا طاعت کا ان کی والمنفقین و خرچ کا ان کی والمستغفرین بالاسحار و بخن غفتن کی اللہ نا پوخد پیشمنی کے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو گواہی کڑے دا اللہ تعالی چی یقیناً نشتہ اختار دا بندگئے مگر آغدے والملائکتو گواہی کڑے دا ملائکو مولو العلم و خاندانو دا علم دا توحید قائما بالقسط چی پورک لک دی پہ انصاف لا الہ الا ہو نشتہ واقدار مددگار مگر آغدے العزیز الحکیم زور دے حکمت والے ان الدین عند اللہ الاسلام یقیناً دین چی قبول دے پریز اللہ صرف اسلام نے
وما اختلف الذين اوتوا الكتاب و اختلاف نہ کڑے ددی دینائے کسانوں شی کتاب ور کڑے شوی الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس دائنا شراغ لے دیتا علم بغیم بینہم دوجد زدنات نکورنے ددی کے ومن یکفر بآیات اللہ وچاچ کفر کو داللہ پایتنو فإن اللہ سریع الحساب یقینا لازر حساب کو ان کے لئے فإن حاجوکا کدی بیام جگڑ گئی تاثرہ پا توحید کی فقل اسلمت وجیہ للہ ومن اتبعن طور تو ما خو تابع کڑے اخپل مخاص اللہ دران آغشاچ زمان تابدار دیم وقل للذین اوتوا الكتاب والامین اسلمتم اوہ کسان تاشی کتاب ورکڑے شرے نور امیانو تام آیتاسو توحید منائے فإن اسلموا کدی توحید منی فقد اہتدوا یقینا ہدایت مندو وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ او قدیم خوارون یقیناً تابانے صرف رسولی واللہ بصیر بالعباد واللہ تعالی دن کے بندگان لرام